Isawa. Niko gabo byagenze gute? No ntabwo ubizi. Ko ndaje mu giterane muri Amerika. Tuzi ko nje murenge Kongo none ne. None byo nibi. Ko ndaje mu giterane muri Amerika. Reka ngira vuba nyoga ahubwo ge. Muri imbeho. Nguki. Wato sama ku. Hari conference y'urubyiruko iri kuba. Niho nangira nuko nawe yanze ku. Abo tu None byo nibi. nije murenge Kongo none sinore. Ahubwo reka. Yanze kumva nayo ngo ngende. None tunagiye mugiye hehe ko ahubwo wewe kutaritegura niki nirayisazi geze tugiye mu gutanga muri Amerika urubyiruko zagenze gute? nije murenge Kongo none nejo izo nubwo mbere zumvishije urubyiruko rw'abanyamurenge muri Amerika badafite ho rubogamiye rufite umukutano uremereye mpuzamahanga ahubwo mubwira abantu bazozamo kaze mwereka ahubwo n'abantu bazoza tebe urabona uyu muntu uyu nguyu banditse president Rugashi Alex ni ukuriye urubyiruko rwose rw'abanyamurenge muri Amerika urabona abantu batumiwe urabona Ruyenzi Shadrack azaba ari speaker azaba ari umutumiwe reba pastor urabona atarimo abapasiteri pastor Kiyana harimo reba n'uyu pasiteri nawe Nelson Mukiza nawe harimo reba none n'abandi bazova muri Canada baje muri ningo uzamahanga reba si umugore President Solange Nyantabara azoba arimo karadutindira urabona se bose batarimo harimo n'abandi bataramenyekana neza ko baraza Reka ngenda sigara. None nga kiva tugende ngwino nanjye ndagenda nanjye bitufaraga ko mana ntabwo byakunda ko na rubyiruko nitwe murenge Kongo none nejo nyamwe ibintu bizobera muri state ya Iowa mu mujyi wa Des Moines ko murumva mwese mtimuzobure umva ahubwo twagiye bo muri Amerika ndabasore b'amahoro bahaba reka muhere kuraka katubwire barahamagaye bamekinza ama contact bampereza banemerera kuja kubonana nabo ngo nshikeyo baranyicaza abantu muri security council banyereka amaraporo ya Monesco banyereka ko ibibazo babizi bambwira ibindi bintu bikomeye boneka ndagenda nje nyine n'ivyapa byanje ndigaragambya hariya ngo mbave nja kuri ambassade ya hariya ya UN ya ambassade ya Kongo ariko umurepresenta wa UN umukongomani so ni ambassade ni nka ambassadeur umuko w'abakongomani muri UN ibiro byiwe biri hariya naho New York ndahagera naho baransuzugura ukuntu nuko ariko urugenzi nagize rwo kuja kwigaragambya boneka ndagenda nje nyine n'ivyapa byanje ndigaragambya hariya ngo mbave nja kuri ambassade ya hariya ya UN ya ambassade ya Kongo ariko umurepresenta wa UN umukongomani so ni nka ambassadeur umuko w'abakongomani muri UN ibiro byiwe biri hariya naho New York ndahagera naho baransuzugura ukuntu nuko ariko urugenzi nagize rwo kuja kwigaragambya nshuti bavandimwe turabiyegereje rero aho muherereye hose reka tubashime mwe mudasubira gukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hose rero nk'ibisanzwe muri kumwe na Imasi Muhizi ubategura kino kiganiro kandi ugiye kukibagezaho rero hano imuhira twagize amahirwe twagize umugisha kuba twasuwe n'umuntu benshi bashaka kumenya ninde bashaka kumenya hejuru y'ibyo akora bashaka kumenya n'amateka yiwe uwo rero nta wundi niwe tugiye kuganira so simuvuga reka yivuge hama dukomeze ikiganiro cyacu ninde tugiye kuganira no kwibwira kuragira ngo bishobora no kwivuga bugaca bukira gerageza twumve oya reka mvuge gusa ngo ni Rutikanga ufite menshi Rutikanga
kwanza Rutikanga. mbere ko twinjira mu kiganiro turaza kwinjira mu mazina yawe hama tuje gukomeza ibindi. Iyo uvuga iyo uje gukora ibiganiro utangira gute abantu koko bumve ko ari wewe tugiye kuganira kuko ndakeka ntibari kukubona mu maso. nagize isoni ya ni Professor Rutikanga ambasaderi w'Umurenge umwe rukumbi. Ambasaderi cyavuze se nkavuga ngo ni umwarimu wanyu w'ikirenga Rutikanga. ambasaderi w'Umurenge iryo zina ryaje gute warikuye? Ambasaderi w'Umurenge ryaje mu mwaka wa 2019 igihe nari nagiye kwigaragambya kuri ku cicaro gikuru ca UN muri New York. Noneho shitse rero hari umuntu umwe wateye nyine bagiye batera udukomenta ahantu baravuga ati ariko uyu muhungu ati uyu muhungu kabisa yarahagarariye ubwoko nuko noneho ganjewe kanguma mu mutwe ngiyega mu itangazamakuru namvuga ngo ni ambasaderi w'Umurenge umwe rukumbi. Ariko bitandukanye abantu ntibakaza babyitiranye. Sindi ambasaderi w'Abanyamurenge, ndi ambasaderi w'Umurenge. Ni ukuvuga ngo uri ambasaderi w'umupfurero w'umubembe w'umunyamurenge. Yes, abantu bose batuye Umurenge ndi ambasaderi wabo. Yego. Urakoze cyane. Iyo uvuga ngo umwe rukumbi ushatse kuvuga iki? Mba nshaka kuvuga yuko ngo the one and only mu Kingereza. Nicyo bisiguye. None se ushaka kuvuga ko nta bandi bashobora kuvugira Umurenge cyangwa se bashobora kubaserukira? Nshaka kuvuga yuko njewe ndihariye. N'umwihariko wanje ndihariye, ariko ntibivuga yuko abandi bo batariho. Barahari kandi benshi cyane ahubwo banabikora kundusha, ariko njewe nyine umwe rukumbi wihariye nyine the one and only. Ni akantu k'umwihariko nyine. Kandi buriya Emas Muhizi ni umwe ku isi siko arihariye. Nico rero bishaka gusigura. Ariko iyo bavuga ngo ni ambasaderi, tuvuge umufano, tuvuze ambasaderi wa Amerika, hari abambasaderi benshi kuko wumvishe ko ari wewe wenyine. Umuambasaderi wa Amerika ga n'uwa Amerika. Ariko ni benshi. Uw'Umurenge ni jewe kandi narabyihaye ntawabimpaye. Cyatse nakongeraho yuko turi ijana, no kongeraho ngo ambasaderi w'Umurenge ijana ryose, ariko nkabandi afande wawe cyangwa nkavuga ngo afande wawe ambasaderi uko no bishaka. Urakoze cyane. Izina rero pro cyangwa se bro, ubwo ndashaka kuvuga kuko benshi bakunda kuvuga ngo uvuga ngo professor, abandi akavuga ngo professor. Dusobanurira aho hantu. Ni professor n'amajambo abiri na kase cyavuze nayakubise ishenye ndayasatura. Warayashije ijambo kuri kwasa kabisa ubwase w'amazina. So nafashe ijambo brother. Ijambo brother mu Kingereza ni ijambo risiguye umuvandimwe w'umusore cyavuze w'umugabo. Noneho mfata n'ijambo professor umwarimu cyavuze professeur, ndayasaturamwo kabira ayo mazina yo mfata bro yo kuri brother na fessa yo kuri professor, ndabihuza biba professor, mbiha ubusobanuro buvuga ngo ni umuvandimwe uhugura abandi cyavuze wigisha abandi. Iyo ugira ngo professor oyaye nahisemo kuba umuvandimwe uhugura kugira ngo ndusheho kwegerana n'abantu. Professor yo gukanga uvuga ati ni umuntu w'umunyabitabo cyane, ariko njewe ndi umuvandimwe wawe uguhugura ukigisha. Hanyuma rero izina Rutikanga. Rutikanga ryo ni izina rituruka ku muryango, ni izina naryo wise cyangwa se bakwise aho utangira akazi. Izina Rutikanga ryo ryaje gute? Mbongira amazina 3 ariko iryo bazi ni Rutikanga cyane abantu n'abanzi mu buto hari irindi bazi, ariko ngira amazina 3. Rimwe irya mbere nyine ni iryo Rutikanga, naryiswe n'umuntu w'umuvie w'umwira, ariko ashaka kudefinisa uko yambonye cyabuze karakteri yanje. Nari nkiri na mutoya anyita Rutikanga, gusa sinagiye ndikoresha cyane, nakuze nkoresha amazina ya data. Nirindi rimwe nyine ryanje, irya data ni ryanje, ariko nyuma nza kubona yuko ari byiza yuko
nyine nkoresha ya mazina yanje yandi. noneho iryo zina Rutikanga waje kurikoresha cyangwa se waje kurikomeza aho utangiye gukorera bino biganiro byawe abantu benshi badatinyuka gukora cyangwa se benshi batinya gukora, nicyo cyatumye uzana iryo zina Rutikanga? Oya ahubwo narikoresheje ngihurukino kuko nkigera muri Amerika naje kugira igitekerezo cyo gukuraho izina ry'ikizungu. Izina rya data nitwaga ni izina ry'igifaransa. Noneho nshikino ndavuga ngo ngomba kwimakaza ubu bunyafurika, ngumana amazina yanje y'ikinyamurenge. Noneho ganama mfata yandi nari yaparitse ku ruhande narabitse mu gasakoshi cavuze mu ruhago, ndayatundurura hanyuma ndayakoresha na tatu nyine Rutikanga niryo ributangira hakabiryo hagati n'irya mwisho. Ariko yo sinyavuga. Urakoze cyane. Yego. Rero Rutikanga wavukiye hehe? Gato ya background yawe. Navukiye muri Byura. Ndi mu bantu bahunze muri 98. N'aya maguru yanje narahunze kuva muri Byura ni kane. Nari nkiri muto ariko nza nibuka ibintu byinshi cyane. Hanyuma uvukiye muri Byura Ikaremi? Navukiye muri Byura Ikizingo niho hari iwacu, nanabaye ni Kampemba kwa sogokuru. Iyo uvuga ngo niho hari iwacu ubushatse kuvuga ko hatakiri iwanyu? Nshaka kuvuga yuko ako kantu abantu benshi barakagira impamvu kakubajije gutyo. Umuntu azayibwirana n'undi akavuga ati ku mufano jewe navukiye ku Ndondo ni iwacu, ariko kuva ngo iwacu ngo hari ku Ndondo. Yes, nubwo utoba ukihaba, nubwo abantu batoba bakihaba, bisiguye ko hatakiri iwanyu. Ntekereza ko impamvu abantu bakoresha iryo jambo baba bashaka kudefinisa impamvu. Nkanje ku mufano ndashaka kuvuga kubera yuko habaye amatongo ntihagituwe. Ariko nubwo atagituye ni iwanyu. Ni ukuvuga ariko iyo uvuga ahantu habaye amatongo uzuvuga ngo hari iwacu kubera ko abantu batagihari. Nico kibitera. Ariko wenda umuntu hataraba amatongo hagihari iyo uvuga ngo iwacu naha nico nta nikindi ukuye yuko n'abanyamurenge babaye muri Byura n'abantu bari bavuye muri Sidiki. Guhaye umufano wenda usibye ko bitoshoboka cyangwa se bitonabaho. Abanyamurenge tuvuye nko muri Kongo twavuga ngo iwacu hari muri Kongo. Biratero habaye amatongo twobivuga. Twobivuga ahantu habaye amatongo sinzi wenda nko muri bira bihugu bindi habaye intambara hagasambuka ibiki uzumva bakubwira cabuze nk'abantu bagiye bahura na za genocide za Rwanda n'andi uzugira gutya akakubwira ngo hariya niho hari ku isambu hari iwacu kubera ko hatagituwe. Ariko aho ngaho nguhaye umufano tuvuga abanyezirayeli barahunze bamara imyaka magana, ariko tujura aravuga ati iwacu ni muri Israel. Bazaga bavuga ati ntitwokwibuka ntitworirimba indirimbo tugitekereza amatongo ya hari iwacu. Iwacu tuzasoma neza. Hari iwacu wenda icyo kintu wenda tukivuzeho muri make umuntu yabikoresha kubera ko wenda atahatuye cyabize habaye iki, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ntihakiri iwacu. Ariko ni byiza ko twakomeje kuko twakomeje gutyo twozo endinga up to oya ni iwacu ho nta nuho hadukura. So from now no twumvikana ntiyagira umuntu uzosura kuvuga ngo hari iwacu. Ni iwacu nubwo ari amatongo ni iwacu. Ako ni sawa kabisa. Ako ni sawa. Urakoze cyane. Rero reka twinjire mu kiganiro cyacu. Nuko rero uvuye muri Byura. Nyuma yo kuva muri Byura wagiye he? Wasuza muri Amerika cyangwa? Batwurije indege ituvana Ikalemi. Nza nibuka reka ngusetse tugihuruka Ikalemi ibyatubayeho. Twari tuvuye mu giturage, nari ntara ry'umuceri, nari ntaranywa icayi, nari ntaranywa isoda. Nuvuga ngo wari utarabibona? Nari ntarabibona. Nza nibuka n'igihe nabwanje bwa mbere nabonye ipikipiki n'umuduga. Nza nibuka tukiruka inyuma nyine y'umuduga dupepera. Ariko ibyo si bitinda reka ngubwire tugihuruka Ikalemi
mama yari umuntu w'umudandaza cyane abantu baramuzi bo muri Vyura noneho ngo duhuruke baratwiyegereza babanza kuduhereza isoda zarire isoda za kera zazaga ziryana mu mazuru sikizuba ahubwo ndakeka nuko bwari ubwa mbere naguwe nabi cyane biteye ubwoba bwari ubwa mbere ubwa mbere cyavuze nuko izakera none zari zigira amahirwe ndakeka ko ari ubu nyine gatumaze kuzimenyera urabona nka koka kuva kwimenyera byo byari bigoye ariko ndakeka nuko bwari ubwa mbere urabona n'imodoka iyo wayinjiraga wabonaga ibiti byabigiye ariko ubu nyine tukibibona ukagira agaseseme ya birashoboka noneho yaranguye nabi ndya mu mazuru ndavuga ngo iki kintu sinosubira kugisomaho nuko mama ngo abone ko bigoranye azana icyayi noneho baza kuduha mu karu nari kumwe n'undi mama wacu mutoya nyine baduha icyayi noneho bakiduha cya mukaru batashizemwo isukari ayiwe twarasomye tuvuga se noneho ni amaganga ni ibiki baduhaye hanyuma aho wari utangiye gufesinga ingaruka z'ubuhunzi kuko twabayeho tunywa amata turya n'imyumbati nkatwe niyo twiriraga cyane hanyuma nyuma bazana umuceri ndamutse ntakubeshe twabanje kubitiranya na twa dusimba twaharya turya tutameze neza noneho umukecuru ugaza kubona ko udusimba two ku gasozi wenda bandashaka kumubumba icyuvuze umukecuru abona yuko byatugoye haracumba tumuzima yego nuko mwerekeza he tu aho ngaho za Kamare twagiye tubona nyine ibintu bitandukanye twabanaga n'amaka y'abasoda b'abanyarwanda babaga hariya muri Kongo kiriya gihe muri za 1998 hanyuma baza kudukubita mu ndege baratujana i Rwanda duhuruka i Kanombe hanyuma kaka ubyara data n'abandi nyine bo barazamuka ruguru sinzi iyo batuye ruguru twebwe tuja i Rwanda nuko twagiye tuba ahantu hatandukanye tuba za Kanombe nyuma tuza no kuba mu nkambi hanyuma nabaye mu nkambi yo kuza Kibuye mba no mu nkambi i Nyagatare sinzi ukuntu wabaye Kanombe ariko nkaba ntaza kwibuka tuzi nyibuka warukira umwana ariko abandi biwanyu bose ndabazi umwana niwe uza wibuka ndabazi ahubwo we niwe warukira umwana ariko se wowe uzunyibuka nza nkwibuka cyane nabi wanyu bose oya ushobora kuba kubera nje navuye namaze mvayo nsubira muri Kongo nzakeye kanone ko ari cyo gihe waje ukamenya biwacu warukira umwana ariko nuko turahatuye twatuye i Kanombe hariya nyine nuko muri make sinzi wadaramba gukeneye ko nkomeza uva okay duhe mpuru yawe uburyo wageze noneho muri Amerika wihuse tubi Kanombe nagiye niga mu masomo yanje n'ibiki byinshi cyane mbayeho i Rwanda nyine narahabaye nk'imyaka 10 urumva iriya muri Kongo nabaye nk'imyaka hagati y'8 n'7 noneho wavuye mu Rwanda usubira muri Kongo narahabaye icyo gihe ukivukira muri Kongo ngo amarega mbi Rwanda nje ku masomo n'ibindi ukega nabwo honda hava mu 2008 nerekeza muri Kenya ntura muri Kenya kugeza mpurutsino mpurutse muri Amerika panino inoga ni muri Canada yego urakoze cyane rero reka tugerageze kwihuta kuko tugize ngo tuganire twara amasaha menshi rero umutwaro w'ubwoko cyangwa se umutwaro w'ubunyamurenge kuko mu bigaragara mu biganiro ukora bigaragara ko ufite ishaka ryinshi byakujemo gute byatangiye gute yewe sinzi ntago narinzi yuko nzabasha kuvuga bino bintu vuba aha ngaha sinzi impamvu kandi
kubera uko imiterere yaje wenda nuko umuntu aba yarabayeho sinza nshaka kwivugaho cyane cyavuze kuvuga ibinyerekeyeho cyane nshaka kuvuga ibyerekeye abandi no kuvuga ibijanye nyine n'ubuzima sociale niki ariko iki kintu ni igitangaza ko ngiye kukivuga mbo so twabayeho tuba muri confusion nshaka no kubwira n'abajene cyavuze n'undi muntu ndegera kuko njewe nzambwira abantu ngo ndwaye indwara yitwa abajene rero kandi nibonza numva njewe nzambugiraho abandi si nka cyane ariko nza numva njewe abajene aribo nitaho kandi nabo barabizi nuko no rero ndashaka no kubwira abajene twabayeho mu gihugu cy'u Rwanda tubaho muri confusion tutazi ngo turi abanyarwanda cyavuze turi abakongomani namba hari umuntu wabayeho aza avuga ubunyarwanda nk'ufite ifieri nkazana na birata naho ngiye hose nkumva mfite ifieri ni njewe nuvuga ngo watangiye kumenya ubwenge neza uri mu Rwanda ndi Rwanda narahakuriye nari nzi Kinyarwanda bikomeye cyane nari mbayeho gutyo nyine nkaza numva ntashaka no kumva ibintu bya Kongo ariko izo zikaba ingaruka z'uko nta muntu wigeraga akubwira ko Kongo excuse me ugasanga ahubwo bumwe n'ababyeyi n'abaturanyi n'imiryango barabashishikariza cyane kuvuga ubunyarwanda cyane no kwiyumvamo ubunyarwanda izo ni ingaruka z'ubuhunzi kandi no gutakaza akaranga kawe nuko barabidukangurira tukura tugira bumwe mukabaho mufite ipfunwe bazaga baririmba indirimbo abana b'i Rwanda baduserereza w'abanyamunyamu bakunda kawunga iyo bakabonye bashimira Imana ibintu nk'ibyo mbo njewe ntabwo ndi umuntu kuva nkiri mutoya ntabwo nza ntekinga ikintu cyitwa bullying kubulinga ntibibaho ntabwo uwo mpahaza uko wishakiye uzo mpahaza nanje nkaguhahaza nuko noneho ga ariko bakaza nyine bagira bikagukoraho bamwe bikabababaza nje bazaga babivuga bavuga nti tuza turagakundanye tuza tunakarya nyine tubamubesha hamaze bakabura icyo bavuga nuko ariko nyine ukabona ako tuntu tugenda tuza none kagakubitaga abanyamurenge bona bameze gute n'ubwoko se bw'u Rwanda bumeze gutyo none nyumaga mwenyine mukagenda mukurikira amakuru ko iwanyu naha ni muri Kongo niki so twabayeho ubwo buzima nyine ntarambiranye bwo kumva ubunyarwanda niki ndagenda ndahuruka no muri Kenya hari n'igihe nabayeyo nkazambwira n'abantu bahariya ko ndi umunyarwanda niki ariko hariho ikintu cyabaye buriya imbuto yagiye iterwa mu muntu nakundaga gusenga cyane nasenga Imana ikagira ibintu tukaganira n'Imana nkumva nyine hari ibintu yaginshira mu mutima ariko bikisyamye bigisinziriye icyabaye rero aricyo nari mvuga ngo ngiye kupfa nza mvuga yuko njewe navutse ubwa gatatu ngaho dusobanurire ubwa mbere ga kuvuka n'ibisanzwe ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri ni ugukizwa nari umugizwa n'ubu ndacariwe nazaga ncapa injiri ninjiye mu bintu by'Imana nakoze umurimo w'Imana cyane nigishije abantu nkuko nahoze mbikubwira ndi umuntu wasomye Bibiliya nkubwiye yuko nigeze kwiha initiative mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2013 ndavuga ngo guhera none sinzoreka gusoma Bibiliya sinzaza ndara ndasomye Bibiliya umunsi wose ntangira ubwo guhera ico gihe kugeza none sinshobora kuryama ndasomye Bibiliya ibaye imyaka ingahe ndi umwana afunze wa Bibiliya maze kwizenguruka ingenzi zirenga 15 urashaka kumbwira ko muri rashakoshi yuzemo ibyuma harimo na Bibiliya habamwo Bibiliya ugende urebe neza mu gasakoshi harimo Bibiliya 3 iy'Ikingereza iyo rurimi rwa hariya hirya kubera ko tutaragira iyo rwacu hanyuma n'Igiswahili ndagira ngo soma Bibiliya kandi narayigishije kandi ndanzanyihabwa cyane ibipande byose biba muri uyu mutwe ingenzi 15 narayihurutse ndacakomeje niko kuko kuvuka kwa
gatatu oya uvuga. uko kuvuka kwa kabiri ga nugukizwa nashaka kukubwira ko nakoze imirimo y'Imana ahantu hatandukanye i Rwanda za Kenya n'ahandi nabaye nyuma rero igihe nuriye indege mva muri Kenya nerekeje hano navutse ubwa gatatu gute kuvuka bwa gatatu kwanje nibwo natangiye gutekereza cyane igihugu ubwoko n'uwondiwe cyane sinza aho ibitekerezo byamye biza gusa neza nkitibuka gutya mu ndege ntangira gutekereza uburyo ngiye wa mugabo nambara ibitaho ngo wavuze ngo mu mirambizo y'isi tekereza uburyo ngiye ahantu nko mu mirambizo y'isi tekereza uburyo nta data wigeze haba cyabuze sogokuru cyabuze iki ndavuga ndetse ahantu ngiye ntazi uko nzabaho nde urumva kandi ico gihe urumva nari mpagurutse nje nyine nta muntu twari tuzana mu mwaka wa 2016 noneho nanone ntekereza uburyo ibyo ntaboneye iwacu ngiye kubishakira mu mahanga siko bizakunda noneho ntekereza uburyo ntaye igihugu ngiye kure siko nzabona uburyo ngaruka shitse yose nsimbona ibyangombwa bingaruka utekereza uburyo utaye igihugu wavugaga Kongo navugaga Kongo u Rwanda urumva rwari rwaratangiye kumva tugeze hariya muri Kenya abantu twatangiye noneho kubaho ubuzima bwo kumenya noneho cyane Kongo ndetse mubaye mu buhunzi no kuja muri za UN mukavuga iby'iwanyu utangira kumenya noneho kuri ndanibuka mu interview naza mvuga urunyarwanda rwinshi cyane ariko nyuma ngenda mpindura ngira nyine nza kumenya n'ururimi cyane nanarwitaho buriya hari amajambo nanditse ashobora kuba arenga 300 y'ikinyamurenge y'umwimerere wenda nabyo wenda twaza kubigeraho kandi nagiye mbyandika kubera kubikunda mbamo ariko ntabyinjiramo cyane nkuko nakubwiye nyuma rero nibwo natekereje gutyo ntekereza igihugu ntekereza uburyo ngiye guta ababyeyi ntekereza abavandimwe ndavuga ndetse uko nzabasha kubona uburyo bwo kugaruka iwacu ntekereza uburyo ndikora mu mupfuko ndeba umutungo mfite nsanga ntawo nari mfite aka iPhone nako umuntu yari yarangabiye ungiye gushakira ubutunzi hanze hanyuma iwacu gute ntekereza uburyo twagiye tuzerera amahanga mperuka igihugu mperuka iwacu nkiri mutoya nyine ntekereza ibintu ntekereza ku gihugu numva ngize inyota yo kuvuga yo gukunda igihugu numva ngize inyota yo gutekereza iwacu ntekereza ubwoko siko bizagenda gute ibitekerezo biraza ku bwinshi niho nagize nyine amawazo menshi cyane ku gihugu ndavuga bitangiraga kuza noneho nama numvaga nsa n'uvutse ubwa gatatu kuba umupatriote ntekereza kuri Afrika icyo gihe turashika muri Amerika cyari mu ndege ngiri mu ndege ntekereza kuri Afrika iwacu ku buryo Afrika ari igihugu ciza ibintu byose noneho nyoberwa nanje uko naba niki cyambayeho hari umuntu se nuko ndatekereza amawaza arandenga ngo mpuruke muri Amerika nahurukiye muri Chicago mfata indege nerekeza Kentucky indege yamvanye muri Chicago kugera aho nari ngiye muri Kentucky wa muntu we naricaye amarira arabugumuka ndafata agapira nje mwiwese ndakamura ayiwe nyoberwa ibyambayeho ko ndiko ndarizwa niki amawazo gusa namanumva nkumbuye igihugu namanumva nkumbuye iki nyoberwaga ibyabaye ubwo kuva mpurutse muri Amerika kuri ubwo niko kuvuka kwanje kwa gatatu hiremyemwe ibintu bitatu gukunda Afrika cyane ndavuga ngo nzakuraho amazina y'abanyamahanga ni nako nakubwiye ikindi cya kabiri gukunda igihugu naje gukunda Kongo nkaza ndo nkareba utu video kuri za hehe ngashakisha nkareba amashamba ya Kongo nkumva ndakumbuye icya gatatu gukunda ubwoko cyane no gushaka kubumenya kandi nabigezeho narabumenye yego urakoze cyane kutubwira ivuka ryawe rya gatatu nuko rero uragiye ugeze muri Amerika ukimara kugera no muri Amerika ubuzima busanzwe noneho
wabwakire gute wawubonye gute wahuye n'izihe challenges bwa mbere? Jewe ndi umuntu uzubasha kwiadaputa cyane kandi nkamenya indimi. Nshobora kwiga ururimi amezi 3 gusa nkihuruka ahantu. Nari mva muri Kenya nari nzi Icyongereza tivyangoye, ariko ikintu naje kubona nasanze Amerika atari nkuko nari nyitekereza. Nari nzi ko ari ahantu heza hagire hateye ubwoba, nta bintu byinshi, amakuta ndangwa bari kwibarabara mukagenda mukaja gutora, ariko nasanze nyine hari ibintu byinshi cyane. Niki mbona ntabwo njewe ntakubesha, nza mbona yuko ntegeze nkunda Amerika, kandi uko nukuri ntacu itwaye kandi nimwe ama opportunité, ariko njewe nza numva no prefera gutura iwacu. Ukuvuza gutyo ngo no prefera gutura iwacu iyo ugiye niki gituma utagenda? Impamvu ntagenda nitumye n'abandi banyamurenge benshi bari ahandi hatandukanye ku isi batari iwacu. Ariko ni nayo mpamvu ubona njewe nkora cyane nk'umujene kugira ngo duhakikishe yuko iwacu hazagira amahoro dutahe. Jewe ndi mu bantu ba mbere bazataha iwacu, ndabizi neza. Urakoze cyane. Yego. Rero uri umuntu mu buzima bwawe watubwiye wakuriye mu Rwanda, ubu no muri Kenya, ariko ikinyamurenge noneho cyaje gute kutakuriye muri Kongo? Ko benshi iyo tugeze mu Rwanda cyane cyane duhita twumva nkaho ikinyamurenge tutakizi, n'uwaba unakiza kumva ko afite ifyeri yo kuvuga ikinyarwanda. Wewe ikinyarwanda cyashiriye he ko wigeze no kutubwira ko wakivugaga kurenza ahubwo n'abanyarwanda? So icyabaye rero ni ugukunda iby'iwacu no gukunda indimi. Nkunda indimi cyane, kandi iyo mbonye opportunité yo kuziga ndaziga. Nyuma rero maze kwisangaga muri Kenya natangiye kuba interese no gushaka kumenya ururimi, kubera ko nibwo nari nkibanye na bene wacu gusa, kandi mbona abantu banaruvuga byiza cyane, n'abantu babaye muri Kenya bakavuga ururimi byari byiza. Rero ntangira kuba interese, kandi ndi umuntu ukunda kuganira n'abantu benshi, tugahura tugahuza, nkegera abantu bakuze, kumva ukuntu baza bavuga bumwe nkabigana, nkabibika muri njewe, nkaza nibuka utuntu bakaka bambwiraga kera nkiri mutoya, impango, imigani, uduki twose. Uwo mutwaro none kubera ko watangiye kuza ubwo ngubwo utaje noneho ukigituye mu Rwanda? Mu Rwanda urumva umubare munini n'abanyarwanda, kandi mwari muzungurutswe nyine n'abanyarwanda, kandi nakubwiye yuko kenshi cyane abanyamurenge i Rwanda basaga n'abasubizwa inyuma, ku buryo cyari nk'igisebo kuba umunyarwanda, baragusererezaga, bafataga umunyamurenge nk'umuturage, umuntu w'injiji utazumenya ibintu, bakabaseka, mwanavuga bagaseka. Wari utaranavuka ubwa gatatu? Nari ntaranavuka ubwa gatatu. Ibyo byose rero byatumaga utaba interese ku bintu by'iwanyu. Ariko nyuma rero tumaze kuva hariya tukaja ahandi hantu hari nka bene wacu cyane, twatangiye kwita kuri ibi bintu by'ubwoko, tukatangira kumva ururimi rwacu. Ururimi rwacu rw'ikinyamurenge ruriho, kandi rurakomeye cyane, kandi nje narukozeho n'ubushakashatsi, kandi nirwo rurimi rwiza cyane. Jewe no rukompara ururimi rw'igiha, ikirundi, ikinyarwanda, ikinyankore, igikiga n'izindi zose, nta rurimi ruza ruvugika neza. Umugabo w'umunyamurenge azavuga ijambo akarishimangira, urumva nkuko ugamba wumva nyine uranezerewe. Ururimi rw'ikinyamurenge sindi umuporo wenda cyane ngo nuzuzwe, ariko iyo umugabo w'umunyamurenge atoye nk'iki cyuma akavuga akazashimangira, nko mu bukwe cyabuze ahandi hantu hayavuga umugabo w'umunyamurenge ahaye akubita ukuboko gutya. Ururimi rwacu ni igitangaza. Reka dukomoze kuri ako kantu k'ururimi. Yego. Wakuriye mu Rwanda, wamenye ubwenge uri mu Rwanda. Benshi bamenye ubwenge bari mu Rwanda, ndetse ni naho benshi banakuriye. Rero benshi ko bavuga ati
baje gutanga excuse bakavuga ati twebwe twakuriye mu Rwanda nagezeyo nkiri umwana niyo nigiye primaire na secondaire ikinyamurenge sinogishobora biterwa niki abavuga nkuko ni umwuka mubi wa satani aba bajene ndababwira ni mpamvu nakunze kubibandaho mu ndebereho singiye kwihaya ariko mu ndebereho naje nabiciyemo ibyo murimo naje nabiciyemo ariko muhinduke mukunda iby'iwanyu iby'iwanyu nibyo urashaka kuvuga ko ari uko badakunze iby'iwabo hari abantu bavuga ati jewe ndi proud yuko ndi umunyamurenge kandi akaba yona bivuga ariko wareba imivugire yiwe ukumva wanamubaza kwase kuvuga kuri proud y'umunyamurenge uvuga ikinyamurenge kandi ngo uvuga ikinyamurenge kandi kwa karavuga ikinyarwanda kubera ko utavuga ikinyamurenge ukaba wavuga ikinyarwanda akavuga ko Emas hari ikintu wenda nakubwira singiye kujija abantu banyumve neza ariko abantu bagerageze bazaze bakora effort birumvikana hariho umuntu ntureba nkawe urashobora kububwira ururimi rwawe ruri sharp cabuze rumeze neza ku buryo ugera hano muri Amerika ukama wiyadapta wazi ugoboto ururimi mu kanwa ukazuruka ikizungu nk'iki cy'abanyamerika cyabaza abanyakanada ariko undi akazavuga rwa rundi rurimo igifaransa cyabuze rurimo accent y'ikinyamurenge sibyo noneho hari abantu rero bashobora kuba barabaye Rwanda bakakurira yazaja gutamba mu rurimi bikamugora abo barumvikana ariko ico nabashishikariza mukore effort birashoboka nanje byarashobotse jewe nza mvuga amajambo y'ikinyamurenge nakantambuka gutya uko nyine kaba kantambutse ariko amenshi nza mvuga n'ikinyamurenge mu majambo 10 navuze arindwi agomba kuba ari ikinyamurenge urakoze cyane hari abasore muzukuri nanje navuga ko nkunda ikinyamurenge nubwo wenda nshobora kuba ndakizi cyane ariko nanje namenye ubwenge mu Rwanda nkurirayo ariko nanje carashize hari abantu mu basore by'umwihariko usanga ikinyamurenge barakigize comedy akaba yo kwakitinga ikinyamurenge akacakitinga neza hakivuga ariko mu buryo bwo gusetsa abantu ariko mu buzima busanzwe akaba umurundi cyangwa umunyarwanda wabivuga hiyo hariho n'abajene nyine cyabuze n'abandi banyamurenge bigize amabumbafu umugani wa Kanyamukwengo ntawe ndutse koresheje iryo jambo nyine kwa gusetsa kwa Kanyamukwengo sugutukana abantu babyumve ariko hari abantu nyine bigize nabi hari abantu bazabigira nabi akumva wenda gifite ifyeri ryo kuvuga ururimi rutari urwiwe ariko si byo ururimi rwacu ni ururimi rwiza ruvugika neza kandi rutandukanye na ziriya zindi ikintu gusa kiza kinantangaza ahubwo cyane sinza ntangazwa wenda cyane n'abajene ko birumvikana ni bato ariko nza ntangazwa n'umugabo w'umunyamurenge mukuru cyabuze muhamu uzuje imbere y'abandi bagabo akavuga ngo tuzahura ngo kuwa gatandatu ngo cyabuze ku cyumweru sana manumva ntangaye cyabuze akavuga ngo tuzahura ngo kuwa mbere igitangaza aba babyeyi byagenze gute kandi nibo bazabavuga urunyarwanda cyane kurusha abandi ibyo rero bigomba gukosoka naho ako kantu tubikorije ako kantu nari nkubajije kuba ururimi rw'ikinyamurenge ruharuba comedy yes ni byiza ko tugira aba comedy b'abanyamurenge ariko akatinga mu kinyamurenge ariko akaba mu buzima busanzwe atokivuga hari umugani baza baca ngo uzukina uhaye urya ngo ugahaga ntibihorere bagende bakine hari umunsi bazahaga ururimi bakaza baruvuga ntawe wabagize kandi buri muntu wese agira igihe ciwe hari igihe uzupinga iby'Imana ugapinga iby'Imana umunsi wafashwe uza wabirira ku musozi ntawe muri kumwe nabo hari umunsi bizaza kimwe nuko natwe byaje nta wigeze ambwiriza nta n'uwigeze ankubitira kugira kubivuga ariko ndabivuga ubu ndimo gushaka naho akanyamurenge katakaye n'uvugize kintu kagatora nahoze hari ikiganiro nakoresheje Museveni ejo ndamubaza ngo ese wavuze ngo agakondera nagaki hazamubaza ubusobanuro bwaho sinarinzi ubusobanuro nabura na amata
ngo yavuze ariko atarabe ikivuguto ndi ntagakondera nuko mubihorere bazagira bazafatwa nabo bariya bose usanga bamwe ari inyungu zabo barimo cabuze hari kwihakirizwa cabuze hari ukutamenya ariko umunsi babimenye ni nk'iby'Imana bazavuga ngo uza wibuka iminsi wataye utaba mu nzu y'Imana ngo ukababara umunsi nabo babimenye bazababazwa n'iminsi bamaze hanze batavuga ikinyamurenge. urakoze cyane tugerageza kwihuta kubera impamvu z'umwanya rero iyo ubona ururimi rw'ikinyamurenge ubona rutari kugenda ruharushira aho usanga tugiye mu ikanisa abantu 100 bashobora gutambuka imbere bagiye kuvuga bavuga ku wa gatandatu ku cyumweru kuwa ibyo ubona atari ikinyamurenge kitagishira mu banyamurenge oya ndikiyagishira aho usanga none n'umuntu uri muri Kongo umuntu uri mu Minembwe ku isoko ry'abanyamurenge ku isoko ry'ikinyamurenge haba harimo oya ndikiyagishira ahubwo kigiye kuvuka ubwo hari abantu bari mu kubona yuko hari ubukene bwacu hari igihe twabayeho bakaza bagushishikariza kuvuga izindi ndimi nk'uko twavuze ikinyarwanda cyavuze ikirundi ariko ubu hari abantu bari mu kubona ko ari amafuti bagashaka kugira ngo bihinduke icyo ni ikintu cyiza yego ku ruhande rumwe hariho abantu benshi cyane bataye ururimi ariko hari abandi bantu bo noneho bahe bashaka kurengaho bagashaka no kurwandika bagashaka no kurusesengura kandi ko birakorwa cyane n'abandi barabikorwa nanje ubwanje hari ibyo nkora ku giti canje so uri kurabona rero yuko byibura mu minsi iri imbere ahubwo ururimi rwacu ruzaba rwanditse kandi ruzaba rwigishwa jewe ndabona yuko hari icyizere cy'uko ururimi rwacu rutazigera ruzima. urakoze cyane nshuti bavandimwe rero iri Muhira TV turakomeje n'ikiganiro cyacu tuganira na Professor umwe rukumbi waje kuturamutsa umwarimu w'ikirenga kongereho umwarimu w'ikirenga waje kuturamutsa ku Muhira TV akaba ari muri studio z'Imuhira TV rero dukomeza ikiganiro cyacu hari ikintu wakoze benshi bakunze kugarukaho ndetse banibaza ukuntu wagiye gukora imyigaragambyo uri umwe rukumbi tubwire iyo mpuru yazinaga ryatangiye kera ahubwo mbo ni kakababaje umugabo kamurenza impinga niko byagenze narababaye hari ikintu abantu batazi nigeze gushaka ibyangombwa kugira ngo nje gutabara abantu ndabakize nje ruguru narabishatse ibyangombwa sinabihabwa ubibura kubera aho ngaho wenda abantu badashobora kuvuga ati uratunyometse ntabwo nyometse nashatse ibyangombwa nshyiramo application yo gushaka travel document mvuga yuko ngiye muri Kongo sinari mbizi noneho urabizi ahantu wahunze uva ntabwo travel document yemererwa kuhaja ntibambaye ibyangombwa birambabaza cyane ariko vraiment nari convaincu kandi umutima wari wanemeje gutabara kujiriya ruguru kaja kurwana bibyanze rero ndababara nagize nk'iyinga ryose numva mbabaye kandi bimwe birenze ahandi unanirwa no kurya no gukora ibintu ibyo ari byo byose nigiraga rero inama yo kuvuga ngo uziko uko byagenda kose hari ubundi buryo nshobora kurwana ngiye iriya kubwira aba bazungu birirwa iriya ngo bariko bararinda umutekano za MONUSCO bagende batanga amahoro nagenda nagize iminsi 3 hariya muri New York ngaho bankutubwira warutuye hehe byagufasha urugendo rungana kugira ngo nari ntuye muri Lexington Kentucky ndagenda ni New York ni nk'amasaha kuva muri Kentucky ni New York sinzi estimation na nk'amasaha 10 ku driving amasaha 10 aricyo kikujanye ndagenda ndahuruka hanyuma nyine none se mbere yo kwenda ugenda nta bandi bantu wenda wabasha kuvuga ati yemwe utekereza ati ntaho ndabona umuntu yeje kwigaragambya wenyine atereka nshake abo tujana ntiwabo icyo gitekerezo nticaje narabikoze ugira abo ubwirure ko narabikoze ndetse ndanabipostinga n'akavideo karazunguruka mu bantu noneho abantu benshi barampamagara ati yewe ati nuko naringize gutya
ati ariko iyo nza kubona umwanya ati Twari twari kujana. kujana ati undi ati nuko mfite akazi undi ati nuko mfite iki nuko nyine bose baguma kuvuga gutyo kandi nari navuze nti mfitemwe imyanya y'abantu 5 uri tayari avuga hari nje kumutora tujane ariko ntiyagira uboneka ndagenda nje nyine n'ibyapa byanje ndigaragambye hariya ngo mbave nja kuri ambassade ya hariya ya UN ya ambassade ya Congo ariko umurepresenta wa UN umukongomani so ni nka ambasaderi w'abakongomani muri UN ibiro byiwe biri hariya naho New York ndahagera nabo baransuzugura ukuntu nuko ariko urugenzi nagize rwo kuja kwigaragambya hari ico rwamariye gute kutubwira ntacyo rwamariye ubwoko ariko njewe rwaranyubatse gute maze guhuruka na umunsi wa mbere narigaragambye wa kabiri aho gaho n'ibyapa nyine ati bene wacu wakansunika ati vaha hari aho baja guhagararira ntimwijana kure ndaguma pakasi yawe ari kuvuga gute ari kuvuga gusa nyine ngo ntigaragaze mbambone ngende cyangwa se ndavuga ngo jewe ndagaragaza ikibazo cy'ubwoko hari jenoside yayikorerwa iri iwacu abantu uko baricwa ndahakikisha yuko ari abatambuka hababibona ndetse ndahakikisha yuko nkurura attention y'abaririya mu biro iyo byaza UN bampamagare bambaze icyo ndiko nkoraho mbabwira akarengane ese naho buno bwicanye bwari butangiye kubera yego urumva bwari bwaratangiye 2017 ariko abantu batavyitaho cyane ariko mu 2019 nibwo abantu batangiye guhaguruka none babona ko ibintu byabaye seri nuko rero nico nari nkeneye umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu naje kubona opportunity nyine none namamvuga ndava hano nyine wamaze iminsi ngaho iminsi 3 uhararuhirigwa yego none umunsi wa gatatu ganye bwo nabo ndava hano icyanzanye ntakigezeho wumvaga ari kiki ushaka kubonana n'abantu bo muri security council mbabwire ibibazo by'ubwoko kandi hakikishe ko babizi aho ngaho ni 2017 2019 wari warahageze 2016 none sicyo gihe wumvaga uri confidence yo kuvuga ati icyongereza cyanje kirahagije cyo kufesinga abo bantu cyane nakubwiye ko nari nzi kingereza ikindi muri Amerika no mu bintu nkabiri aba bafite n'aba interprete ukwiye kwicyo gihe nari naranagiye no mu bintu by'urubyiruko twaratangiye urubyiruko kuko nigeze kuja muri ntuza y'amahoro imwe convention y'amahoro ikiyobowe n'uwitwa Rwaganje mbona nta bajene bitabiriye niki ndanahaguruka ndanababaza ese kwibi bintu ari iby'abantu bakuza abajene babahe reka icyo ngicyo tuze kukigeraho banza utusozereze rero imyigaragambyo n'uburyo waje kuyisoza nuko rero umunsi wa nyuma nteza akavuyo ndavuga nti simva hano icyo naje nkurikiye ntakigezeho bahamagara polisi ati hano hari umuhungu wasaze kuko hari ahantu bazabashiraho muhagarara bakakwemera kwigaragambya ariko nje mbona yuko nta umuntu wanumvise cabuze ntawe twavuganye ndahava namanje imbere y'amarembo ndisaza ko nisaze bati vaho ndibyemewe bahamagaraga polisi ati hano hari umuntu wasaze aba security no baraza polisi ndababwira nti ni munitegereza ko murabona ko ndi cihebese cabuze n'umuntu ugize aka nagahinda ntabwo namba mutaza agahinda akaniko jewe sindi umugizi wa nabi nta nicanzanye hano nta nuwo naje kugirira nabi ikihaye kinkoresha ibi nagahinda n'akababaro ka bene wacu ikibimara nuko munyemerera nkabonana n'abantu bo muri security council ya UN mbabwira agahinda kanje nimara ndabavira ndataha polisi barareba kagahungu bati nyamara uyu musore turabona nta kibazo nabaye nibya ndababwira nti njewe nguyu murebe nta na satani ngira nabizi ibindi bintu byinshi nyuma nimurebe nta bindi bintu nta mapuru ruguju nta matirimbukanya nta bindi ngira ngo nara mfite ibyaha murebe tse muhungu nyine bamugana aravuga ukuri reka tugire barahamagaye bamekinza ama contact bampereza banemerera kuja kubonana nabo
ngo nshikeyo baranyicaza abantu bo muri security council banyereka amaraporo ya Monusco, banyereka ko ibibazo babizi, bambwira ibindi bintu bikomeye byaje guhindura ubuzima bwanje, bimpa ishusho y'ibibazo by'iwacu, ariko simbivuga. urakoze cyane. Nuko rero umaze kuva aho ngaho ufata urugendo usubirayo? Fata urugendo nsubirayo, ariko nama numva ibintu bambwiye birimo kunshishikariza kuja kwiga amateka na community yacu nkayisobanukirwa. Ikintu kimwe navuze nubwo navuze ngo simbivuga, kimwe mu bintu bambwiye yuko ibibazo tubamo atari ibibazo by'amoko nk'uko duhora tubivuga, ahubwo ari ibibazo bya politike. Ndetse barambwira ngo genda umenye ubwoko bwawe, tukuza hano kwigaragambya ntacyo byagufasha, atari ko genda wige politike, ugende usobanukirwe ubwoko bwawe. Ntibambwiye politike, ugende usobanukirwe ubwoko bwawe, umenye ibyo bubamo, umenye amateka yabwo, umenye uko buoperatinga. Ugende numara kubikora ibyo, uzagirira ubwoko bwawe umumaro kuruta kuza kandi babimbwiye ku ruhande, barambwira ati turabona umwana muto kandi ufite ishaka kunza ubwoko, atariko ugende iryo shaka ryawe urikoreshe neza, kuko urashobora kwibabariza umutima, nyamara hari ibintu udashobora gukontorora, utagira n'icyo ubikoraho, ariko nugenda ukabimenya neza uzamenya n'icyo ubikoraho. Nama numva ko ikintu bambwiyaga n'ibindi aho ngaho ndashaka kuvuga, nama numva ko ikintu nari mfite nko ku mutima nk'ikibuto cy'amacika, ndavuga nti mbonye ibisubizo byanje, ndahavaga nja kuri ku representative wa UN, ambasaderi wa UN umukongomani, aho ku biro byabo bazamwita nyine nawe ambasaderi ariko wa UN. Ndagendaga turabona nabaranzuzugura ukuntu banga babaza ibibazo, banga kunsubiza. Nuko igihe canje nari niyemeje cy'iminsi 3 gishitse, irangiye ndataha. Ndagendaga mfite ibisubizo byinshi, ngenda nkora recherche. Hari ikintu nzambwira, hari abantu baza batekereza ngo wenda nkorana ibiganiro, ngo abantu ba muri za mutualité, ngo abantu ba muri za ngo base batware, ngo bande abo bose birirwa bavuga ba Pasteur Sebaba, ngo bande ngo hari nabaza bavuga ngo abanyakagara, ngo ba General Masunzu, abantu ntanazi tutaranavugana, ukuye yuko ari abagabo twemera, ariko nyine bakavuga wenda ukagira ngo wenda nkaho zanumva bavuga ngo batekereye abantu, ngo bakize, ngo bazababwira baragukoresha. No, njewe ibyo nkora ni ibintu nafatiye igihe, ndabyiga, nkora amareshershe, soma ibitabo, ngura n'udutabo bivuga ku banyamurenge, ndagenda ndazunguruka. Ngibi ndabivuze bwa mbere, naganirije abantu batandukanye, bari aba Pasteur Musinga, nagiye nawe ni umudimo n'abategera iki kiganiro cyabuze uzagitegera azamubaze. Naragiye kumureba iminsi myinshi, mubaza icyo abantu bokora, mubaza iby'ubwoko. Nagiye amayinga nkanga atandukanye, turaganira, benshi cyane twaraganiriye, twagiye tuvugana ku matelefone, abandi aho nashoboye, abandi na drivinga, turagenda tuganira ku mateka, ndigamenya ibintu byinshi. Numva abantu batandukanye n'uburyo bafata ibibazo by'ubwoko, menya icyo nza nitangwa ikinyoma n'ukuri. Nza kumenya ukuri, ndavuga ngo kukuri namenye, nzahakikisha ko nzakumenyesha abandi. Niho haviriyemo rero kwinjira mu itangazamakuru. Urakoze cyane. Nshuti bavandimwe, rero iyi ni Mwira TV, ko turaganira na Rutikanga ku Mwira TV, aho tugezaho byinshi byiza, amakuru meza ajanye n'ubuzima bwiwe. Rutikanga, uri umwe rukumbi watangije movement y'abasore muri Amerika. Byatangiye gute urwo rugendo rwagukostinze, bingana gute, byagenze gute? Duhereze, nubwo hariho abasore b'amahoro, ariko mu byo twumva ko ari wowe watangije movement yo gushira abasore hamwe bo muri Amerika. Abasore b'amahoro bahaba, reka muhere kuri ako. Habaho abajene baba muri mahoro, ariko n'abanyamurenge, abo bose twese turi kimwe. Ngaho duhe uko byabaye rero, uko byabaye nakubwiye cagihe wibuke nja muri convention y'amahoro, habona nta bajene kubikoraho.
naranababajije icyo gihe baransubiza bambwira ko abajene batakunda kubyitabira niki ariko kubera ko ngira umutwaro w'urubyiruko nakomeje kubivuga ndabigendana navuga ngo nimara kumenyera igihugu urumva nari ngize umwaka umwe gusa icyo gihe convention yabereye muri Michigan icyo gihe muri 2017 navuga kubera ko maze nimara kumenyera igihugu niki nzagenda hanyuma tuzareba uburyo twihuza nk'abajene icyo gihe cyose muri mahoro ntabwo bagiraga bino ubona nyine by'abajene baba muri mahoro bafite n'ubuyobozi ntabyo bagiraga abajene bo ntibiyanitaga cyane ku bintu by'ubwoko nuko noneho nyuma haza kubaho ama-attempt cyabuze hari abantu babipimye guhuza abajene ndibuka umuntu wigeze kubipima ni umusore umwe niwe nzi nza numva ko hari n'abandi bari barabipimye biranga cyane nk'abagiye bagera ino mbere noneho ariko uwaje gupima nanje ndino ni umusore witwa Munezero Fidele uba muri Tennessee muri state ya Tennessee arabigerageza araduhamagara nza nibuka yahamagaye abantu batandukanye ngo bayoboye abajene ahantu hari abantu bakeya abajene bagerageje nko kwihuza mu maville amwe yo muri state atandukanye muri Amerika nk'abangaye nk'abatanu batandatu baraduhuza icyo gihe harimo Museveni Manase nawe yari ahari yaragituye muri za Texas ahantu yarayoboye n'abandi nk'abangahe barabipima ariko abantu ntibabyumva ndagira ngo nawe yabonye ko abantu batari serious bacika intege babivamo bukeye rero hashize iminsi mu 2019 mbona umusore umwe ngo ni Rusamaza Oscar ndagira ngo ni mubyara wawe nawe azaba mubyara wacu nawe arampamagara arabwira twagize igitekerezo cyo guhuza abanyamasisi n'abanyamurenge turemo urubuga rw'abajene b'abanyamasisi n'abanyamurenge no ndamubwira nti yewe jewe uko mbibona igitekerezo ni cyiza ariko jengiranye iminsi igitekerezo cy'abasore b'abanyamurenge guhuza abanyamurenge kandi ija kurisha ihera ku rugo none nje natekereje ngo duhuze abajene b'abanyamurenge ndetse n'abandi yamekinze contact avugana nabo baza kumubwira yuko ariko bigenda ariko icyo gihe tayari yari yamaze kurema urubuga abona ko nshigikiye igitekerezo adushiraho nanje nshiraho nyuma nkomeza kumubwira ati tubanze duhuza abanyamurenge abandi nitumara kwihuza nk'abanyamurenge n'abandi wenda twazabageraho nyuma nuko noneho Oscar arabyumva nawe arabyemera batangira kuri movingamo abanyamasisi bose bari bashize ku rubuga dutangira noneho gushiraho abanyamurenge tukagenda tukareba muri state tukashiramo byibura nk'abantu nk'abangahe kugira ngo dufate ama state yose tubahurize hamwe dutangire kuza tuganira duhuze abajene nuko niko byatangiye turihuza urubuga ruruzura tuza kure mu rundi duhuza abajene bukeye dukora amanama urubuga ruruzura no kuva urubuga rwa WhatsApp niko twagiye dushira abantu urubuga ruruzura abantu tukare mu rundi ruba rutoye kandi urumva icyo gihe ubu ngubu WhatsApp kwemera abantu 500 icyo gihe bari 250 n'abandi ndagira ngo ruruzura dushaka abandi barasaguka bari benshi nuko dukora ibikorwa turihuza dukora ibikorwa byinshi by'ubutabazi biki turihuza twaje gukora conference ya mbere muri 2019 yabereye muri Ohio yitabiriye na bamwe hano muri Canada harimo abitwa babisetsa n'undi witwa bayive icyo gihe hitabiriwe nk'abantu bangana iki hagati ya 900 n'igihumbi abajene wagize uruhare mu kubahuza cyane kandi twarabikoze turananirwa ukuye yuko ntabwo nzangera hano ngo numvuge nitake ko ari njewe njenyine ni effort y'aba individu benshi batandukanye cyabuze as a team twabikoze nka team ntabwo ari Rutikanga wenyine twari kumwe n'abandi abajene bo muri Ohio nibo banakoze cyane baravunika ni naho bwa mbere twakoze ama projet ya za Miss Mulenge hari abantu nza numva bavuga ngo ni Miss Mulenge USA oya
twayitangiye ari Miss Mulenge so igikorwa cya Miss Mulenge gusa urumva rero uwatowe n'ubu ntarasimburwa niwe wabaye Miss wa mbere mu Banyamulenge kandi aracyariho nta wundi uramusimbura hari undi watowe aba Miss wa kabiri mu Banyamulenge ariko atorwa nka Miss East Africa numvise wenda no bantu bagiye babigiraho confusion siwo watowe mbere n'uwitwa Nyabyiza Judith yatorewe muri Ohio kandi atorwa nka Miss Mulenge gusa apana USA gusa yatowe nka Miss Mulenge uvuze ngo atoye nka Miss Mulenge kandi wenda mutarageze ku bakobwa bose b'Abanyamulenge aho ngaho wumva utoba ukabije Enza numva abantu bavuga ngo bakagira gutya bakavuga ngo Messi ngo umukinnyi ngo wa mbere ku isi yose nagira gutya nkumva ngo Miss w'isi yose cyabuze bakavuga ngo umuntu uza wirukanka kurusha abandi bose ku isi ntibaba barageze ku bantu bose mu isi ndi Messi abantu bose bo mu isi ntibaba bapiza akabumbu ngo Messi bigaragara ko ari ubarusha ariko competition baba bateguye bagategura abazitabira mu bihugu bitandukanye uwitwaye neza bakamuha titre yuko ari we wa mbere ku isi ariko ntiba bivuga ko nawe wapize ngo babone ko Messi kurusha hari n'abandi kuri abapeti baba batarakinnye ariko wenda banamurusha ubona sanga nawe warapize kumurusha no kumurusha naje nari umupizi nuko nagize cyakora nje nakinaga mu igora nuko rero icyo bishaka kuvuga ni competition mwateguye kandi murayitegura nyine mukayitegura mu buryo bwanyu nta muntu uba wabujijwe amarushanwa yari open barabitangaje umukobwa wese ushoboye yaze yitabire uwari uvuye mu kajembwe yaba yari afite uburyo akaza ntibari kumusubiza inyuma yari kwitabira uwari uvuye mu mikarati nuko za Kenya na hehe abaje rero bakoze amarushanwa uwatambutse niwe watambutse abandi babateye forfait batsinzwe badakinnye kandi ibyo nabyo bibaho utitabiriye urakoze cyane rero nshuti bavandimwe mutwemerere dusoze ikiganiro cyacu hano reka dusoze igice cya mbere hano tubashishikariza gukurikira ikiganiro cyacu cya kabiri aho tugiye kwinjira noneho mu murimo wa Rutikanga w'itangazamakuru aho benshi bagenda bavuga bitandukanye aho benshi bagenda bamutuka bitandukanye turebere hamwe rero atubwire byinshi bijanye no kwinjira mu itangazamakuru rero mutwemere dusoze ikiganiro cyacu cya mbere hano rero tuzahure ejo mu gice cya kabiri bye bye. Bisaba. Kwitoga vuba byagenze gute? None ntabwo ubizi. Ko ndaje mu giterane muri Amerika. Tuzi ko nje murenge Kongo none ne. None byo ni biki? Ko ndaje mu giterane muri Amerika. Reka ngira vuba nyoga ahubwo ge. Muri imbeho. Nguki. Watuze amakuru. Hari conference y'urubyiruko iri kuba niho nangira nuko nawe yanze kuba. Abantu None byo ni biki? nije murenge sinore kubureka. Yanze kuma nayo ngo ngende. None kinagiye mugiye heyo kumva. ahubwo wewe kutaritegura niki murayisazi geze tugiye mu gutanga muri Amerika urubyiruko Kipfa ni Zagenze gute? nije murenge Kongo none nejo izo nubwo mbere zumvishije urubyiruko rw'Abanyamulenge muri Amerika rudafite ho rugamiye rufite umukutano uremereye mpuzamahanga ahubwo mubwira abantu bazozamo kaze mwereka ahubwo n'abantu bazoza tebe urabona uyu muntu uyu ngubu banditse president Ruganje Alex uyu ukuriye urubyiruko rwose rw'Abanyamulenge muri Amerika urabona abantu batumiwe urabona Ruyenzi Shadraki azaba ari speaker azaba ari umutumiwe reba pastor urabona atarimo abapasiteri pastor Kiyano harimo reba n'uyu pasiteri nawe Nelson Mukiza nawe harimo reba noneho n'abandi bazova muri Canada baje muri ningo uzamahanga reba si umugore
president Solange Shi? Nyantabara azoba arimo karadutindira urabona se bose batarimo harimo n'abandi bataramenyekana neza namunanira. ko baraza reka ngenda sigara none nga kiyavuga tugende ngwino nanjye ndagenda muze ndagenda nanjye yego kumana ntabwo byakunda ko rubyiruko nitwe murenge Kongo none nejo nyamwe ibintu bizobera muri state ya Iowa mu mujyi wa Des Moines ko murumva mwese ntimuzobure umva ahubwo twagiye tugende